anak soleh. Gelakai pen baru mau pun 5 ribu pen tau. Ya aku nyamnu alam ya Allah nu nyane sah. Bejat lagi tengku Junaidi. 5 ribu je lagi ke hanji aku. Ya aku ikannya dengku menyepelai anak tu soleh pen bertiga tabah ku yang lelaki di daya ku yang lelaki bantu daya bertajuk nyanyi kita nyo lagi nyanyi insyaallah dia kan so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah yang mana oleh Allah ni bak malam yang membahagia rayanya ni pusapat getanyo bak sabuh tempat yang amat sangat mulia, lembaga pendidikan Islam Madinatud Diniyah Baitur Rahmi. Tamlake ba Allah Subhanahu wa taala mesapat danyo bak malamnyo bergebi berkat di Allah Subhanahu wa taala. Salah dan salam semoga Allah pedruk pesampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamlake ba Allah singoh uro akhirat getanyo ban bandung merumpok syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menanjit salah dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin yang muktabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takzim penghormatan ulun tuan istimewa kepada pimpinan Balai Pengajian Baitur Rahmi. Takzim penghormatan ulun tuan kepada seluruh hadirin, bil khusus kepada wali santri, baik santriwan maupun santriwati. Takzim penghormatan ulun tuan yang sangat-sangat istimewa, jilun fi yaumil mustaqbal, generasi di masa yang akan datang, anak-anak getanyo, santriwan dan santriwati. Istimewa takzim ulun tuan kepada gure getanyo bersama yang ada di tempat yang mulianyo, yaitu Tengku Muhammad Fadil atau Tengku Fadil. Ulun tuan sebenarnya male ulun tuan pegahaba mak malamnyo. Nyo ibarat pegahaba ada dakwah iku urang dakwah. Ku Fadil gejak dakwah, ulun tuan jak dakwah. Tapi karena untuk memuliakan beliau, han mungkin ku undang ulun tuan han alunjak, walaupun mungkin lebih afdal ilmu goknyan, lebih mulia ilmu goknyan. Tapi uronyo na anggap aju mak, uronyo na anggap ngon Tengku Fadil tengah ke pegahaba, maka ulun tuan malamnyo ada hana sedekah hana pupu jin. Nyong mesti hana gebi amplop hana masalah ulun tuan. Mesti hana gejuk sapu, tapi ulun tuan kalian meno biasa ji menyetajak dakwah ba urang dakwah mangan mufum tat. Nya mak dari buno kagepreh ulun tuan ba masjid Bireun, Masjid Agung. Kemudian gebau ulun tuan pajuh si Itik. Kemudian sembahyang Isya berjamaah. Kemudian truk kuno karena buah-buahan, buah rambut, buah langsat dan lain-lain sebagainya. Kuih-kuih karena dumpu-dumpu karena menyetajak ba urang dakwah payah mufum atra menan. Kan han mungkin igoknyan wate gejak dakwah ba gop wate guo na ijo amplop nanti. Ulun tuan sang-sang mungkin ha mungkin tua goknyan nanti. Pasti cit ada ambacut gejuk ulun tuan. Karena kai goknyan ka biasa gejok ba gop ha mungkin tua gejuk ulun tuan.
Engku Fadil dan keluarga. Ulun tuan mak balenyo hana istimewa li mak. Bakal ulun tuan pegah tinggal ulun tuan tamang kena nak istirahat sekitar put 5 mak. Apabila nak dakwah sekitarnya, apabila ulun tuan hana muwa ulu sukun bak balik epal lung uronyan balenyo hino nyo ka gedih lom. Mungkin dajak tunuku ka gedih lom. Ulun tuan ka biasa istirahat bak balenyo mak. Maka hanali saboh kendala, hanali saboh yang istimewa. Ulun tuan melake balenyo tambah rayu, tambah trip, tambah rayu. Dan melake singoh mak be'li tak pegat dakwah lalu ki'nyo. Singoh tak melake ba Allah be'i tak pegat dakwah gedih bak tempat yang lapang ji. Amin ya Allah ya Rabbal. Kah aci adik yang mat HP ci pinah di. Kang gak dah HP kah pinah di. Ajuk bayah di. Ilung barosa anemi main HP ngeluk. HP Oppo sabo hanoh main di. Yang ya'bud ino ciba jaro. Okey, kasih banyak-banyak dah. Ilun 4 nak lomba sedekah 50,000. Habis dakwah selesai ulun tuan pegahaba ente lunghoi 2 drorun. Anu agam sidro, anu inang sidro lunghoi kena ukur lungjuk peng 25,000 sapo. Kiban yang tajuk sedekahnya tengku, yang pertama hidup berapi. Yang kedua hanai pegah-pegah haba. Yang kelih hanai mencukeh-cukeh ngon. Yang keput ulun tuan pantau sabi dari sino. So yang ulun tuan tanya, wate ulun tuan tanya dijawab yang kenyan yang lebih sedekah. Tapi menyo ada idu god. Wate ulun tuan tanya hanai jawab ii menteng nya hana taheun. Ulun tuan heun tu yang na jawab yang du god hana mencukeh-cukeh ngan, hana pegah-pegah haba, pulam hana main HP, insyaallah taheun kena 2 draw urang. 50,000 rupiah ba ulun tuan. Kajir. Hana jawab berarti hana heun dia. Hana aku tanya apa jawab. Kibanjik kan? Alhamdulillah. Mak ulun tuan na dua aju. Ilung Tungku Fadilnya agak kecewa sebenarnya. Lung pantau dari buno urang agam yang natruk mukim menggesik tagan. Mukim pigejak kan hana sambutan, samanya hana sambutan menggumukim hana gejaan. Maaf mungkin. Nyolun tuan kalan wali-wali yang agam tihana truk du. Mak entuk dah pegah ke mulut Nabi mak. Entuk dah pegah ulun tuan malamnya nak pegah riwayat Rasulullah, nak pegah tentang risalah Rasulullah. Tapi segolamnya ulun tuan pegah bacut mak. Saboh kesalahan ketanya dia urung syik mak. Saboh salah daripada kepala keluarga urung agam. Ketika masalah anak, pendidikan anak mit tentang raya anak mit gejuk ba urang inam. Nyalah kemah. Menya anak kata yu asuh ba urang inam. Menya anak kata pejuk ba urang inam. Urang agam hana gepikele kepada pendidikan anak mit. Urang agam hana gepikele kepada raya anak mit. Urang agam hana gepikele kepada akhlak anak mit. Urang agam hana gepikele kepada ilmu yang na ba anak mit. Bener patih anak mit han sukses mak. Ulun tuan guru mak. Ulun tuan ka mengajar 20 tahun. Umur si kurung belah tahun ulun tuan kajet ke guru. Uronyo ulun tuan pegawai negeri. Lu ngajar bak sabuh SMA di Luk Semame ka 16 tahun. Rata-rata uronyo wate tahai urung syik urmoh tikula. Apabila na masalah anak tahai urung syik rata-rata yang jakma. Ne ente singgah yujak urung syik kena. Ikah kamu rukuk. Get dengku. Long yujak tengok 4 surat cok. Yujak urung syik. So long yujak dengku ayah jit mak jit tapi menyajit ayah yujak. Get dengku. Singgah truk mak. Assalamualaikum ku salam pak. Piu. Nyo sodron long wali murid sipulan. Ayah iho hang getem jak lin.
pakan hang getem jak hom hana fikir le keji pokok ji punya masalah hana miat dengku you fikir ba alun oh menan pakan na masalah dua dan kenyang dengku nya penuh cerita baru dok berada je betul apa pokok ji mayatnya hana fikir rata-rata urina wada dahai ke kling betul dek survei membuktikan anak miat menyangan mak jaring sukses mak anak miat menyangan mak jaring berhasil pakon karena mak memberikan pendidikan kepada anak penuh dengan kasih sayang nyalakai mak maka ji bak TK mak rame guru inam natom takalan guru TK uragam pakon urang inang bak guru TK karena penuh dengan kasih sayang pada ibu TK ayo anak-anak menyanyi sama bu guru ya aci tayu pegatnya bak urang agama ayo melagu hai terima menunggu de guru ibu guru lah ke mak wadah telat de atung anak gedanya gepreh de ibu guru TK Assalamualaikum bu Waalaikumsalam anak dong pak dengan MN ibu cok aja yang menyangang guru inang aci seandainya yang mengajar bak TK guru agama telat di tengah jam teatu dan yang pak nak long pak cuba petik pak aku tentu ya kedih pun orang agam sayang ke anak tapi kerah tegas orang inang sayang ke anak lembut pakan orang agam dan orang inang beda sayang ke anak lah kemah de orang inang berat sayang ke anak karena si kurang bulan 10 urang ke kandung anak dalam kandungan orang agam sayang ke anak sayang tapi dalam pikiran dek ikah menyahana kayak abut yang det mak wayah mampuluh ni be anak dengar kali menyahana kayak abut yang det mak wayah ayah nak tahu det kah yang kain kun kekah yang kain pingat kah mak wayah yang kain pep di rumah mak wayah Batai kejauh ayah kalau likut ayah kah likut lagi ceruk mana batai kan tu yang kena yang sayang katanya mak kuaya anda dengar bukan mana pegah mak ayah jangan kerja mau dipukul dah yang galak nak kerja ayah ke dengar kepak mana saya ke ke mendeh bemenan hana saya ke ke rupa ji hana ke saya ke mak lo jawab tiga tu beraya anak inang anak agam lebih sayang ke mak kuaya di rumah yang sayang kekah mak kuaya mak penuh dengan kasih sayang maka ji lun kain belum pegah menon nyola kemah tiba-tiba bak dayah dengku bak dayah nyo Baitur Rahmi giyu mafai dengku Fadil wate giyu mafai iwa rumah gekene dengku Fadil nyo singa hafal nahu be yang hana mafai singa dang aki tiblah mesu iwa ju pegah bak mak mak lo tengok nak buat pun lo pakai nak kaya abut anak buat pun lo tengok kalau sana kaya abut pakai bukan panel mak tengok mi apa main aku yang anak main aku ida kita belah lo nyai pegah rumah ikut ni mak baik kaya abut ke dia jadi ku padilnya hendak tu pilihnya kadang kita belah nama puapi nyam nyangan mak pakon watai kebayang anak miat dang aki tiblah tu hai begin ijak de bayah ya apakah ayah lo la tengok anak kamu lo pakon anak kamu lo belum kamu aku kepegah anak abut anak pada aku apa yang hanya apa yang ada ke tiblah hai Dabut ikah najib tiblah yudaki ilong ada ubud dua belah yudah nyahinan beda ayah dengan mak nyeleke mak maka lum pegah habi-habi hon ayah-ayah lum tuan hon idana menyena anu tetap bersama-sama anu bila perlai anu biji pegah abang kita nyonya boh hati kita nyoma memang ada kala ronyo kala anak agam kita nyoma tinggi anampuhi pada tekalan anak ina mak taidu ru ibabah dia tekalan mak
tapi itu adalah masa depan kita. Singa mak benda patih mak yang pegat bahagia tanya anak. Tengku, elong tengku nah sawit le hektar tengku. Watai mati hana guna. Tengku, elong tengku nyan dua buah muka kedai ada buat talun tengku. Hana guna. Tengku, nyan tanah belah long 5 hektar nyan atalun tengku. Tengku, nyan lampuh nyan yang nabak rambut bak dia nyan atalung tengku. Watai tanya mati tengku hana ni berguna. Yang nak berguna waladun solihun yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada dua orang. Maka mak sekalian hon nyo balik niak juk kena bak but neba kena anak gedanyo bah ge perno ci ne perno kero ne teh juga. Maka long setuju nungku gure-gure bak dayah bak balai berkejam-kejam baca dengan ni lawik nyo. Tengku bek lemah-lemah tat nyo tengku-tengku yang ajar dengar kena anak mi jino cukup parah-parah bek nak pernah cibet ne hang kutim hana pu lewat cibet lain ne bek menang bila perle tengku jino pistol sekret atem buat puas timba aju anak min bekel tengku aju nya menyateng ke anak min kau cumpulah le kau cumbale kau cu rambut anak min kapak mau cu rambut ke anak min itu me ucung rambut anak min menyahana tegas. Maka hon mak nganaya anak drone menyegepoh di kure tiga ke gecutit bak kulit perut tiga ke hana masa biasa kita nyo jamun la kemah biasa kena opo anjek but ngawi anjek but dah kini belah dengut barmoh but gue yang glunyu biasa jino anak jino menon kita nyo ibarat Honda bro di tabah bak bengkel mungkin di Honda tanyo hana iko hana ilas hana itambung mungkin jit Honda gedanyo han mungkin ku kibancit anak gedanyo yang lagi nyo rupa tetap payah takalan-kalan menyesalah tadet nyan adalah bukti cinta guru kepada anak mit na gede-gede bar moh beut anak inang na gede-gede bar moh beut anak inang ci begagah tu baju ciduk begat na gede-gede bar moh beut anak agam na gede-gede bar moh beut na gecupnyet di gure na kayak pegah bak mak tu anak jino sebab mono kenyeh hanam oh padahal dia urung isi menyaga anak rata gepoh nyan tampal leh-lego repoh tapi menyagepoh di gure bacu kam pepet maka jihom gure ada bengen-bengen tak sampai poh-poh gure nyam nyoboh jiwa rumah yak pegah padahal kai mayang hotel semayang maghrib hayam tak pilih macam gaya mayang anak mi tengah semayang macam model leki dengan kadang-kadang jin pangon semayang lelok cukeh lengon igure ikut aku macam ikut gue baca ayat urang kem lelike anak inang ni anak agam habis semayang soy kem soy bengeh gure cutiet labo rent di cutiet diwoi kli apa apa nyampak jalankan ke kli tetro rumah ayah jahana koi kure wa bu ayah kelang gua bang kopi pakai kli amule ana mula elom pokoknya tengah mudem dia buat dia kena pakat dengku gepoh lu pakai gepoh anak bak duduk kan gepoh bak duduk gepoh nyambai pegah rumah bak duduk padahal kek mah kai mayang ni bak duduk kan gepoh sopo ku padil telepon ju ayah oh nah empat lu mak kedai kopi pubun kahana dengar muka-muka kopi pun muka kopi kedai gop dan wa kena ju dia uragam gedua bak kedai kopi sampai pukul 12 malam yang lucu kan 50 ton 40 ton gedua kedai kopi muka kopi hanjir terus rumah tetap rumah yang pegang kopi medeh kan gedua bak kedai kopi 20 puji hanjir pegang kopi hanjir je wa je rumah sak aku rumah kerana lepon-lepon lu dengan anak dayon kalat ki kalam perut kena kalam kecuti aku lep perut dan ku padil cukup berat kamera tingah ni jak draw pada ku padil jak ku padil nedek dia kanya ku padil empat rumah gejak aju
ayah dagang poh genuk tamang ubale ya nyai ke 2 tahun kayak buat enemy nan hero kan enemy 6 tahun kayak buat 6 3 kalau tamang balenya nyo menyo tamangnya cukup kanjai ku akebut ke pedang Honda pah gedang 5 video bagi ku surat bak video bagi ke gedang keturang aku pegang nyang ketamang hang gedeje tu punya ketamang ciri dah juga aku pegang apa ni kau gekel lah le kenyang kau muka pada lana dengar mendengar dan goknya kagak awal tu rumah dah yang rumah mesyak tangan kalau nak dayang hana kalau pak pegah kalau kuda atas dah nanti mau dalam hana tapi dia bagi kuda kena nah goknya oh mana kuda pintu tutup yang nak dah tu pintu mak goknya naga okan menan cara jak ne entu long yang jak swap berangkat rumah goknya kak nak nyang hendak-hendak nak iling menandok nyang doh jak bak pintu gedang gede jak nyauri nak nyam nyeka musuh hanali pe ala kemah maka ilung harapan menong kepadil nyola kemah kepadil menyena wali-wali murid model lagian maka itanyo dengku-dengku sang cocok dengku 2 buah permo sang nyola kemah sang tanyo cocok 2 buah permo ilung tengah lu fikir-fikir ki bancara benar 2 buah permo ada je pegah ku ya dicit karena menon ku 2 buah permo tapi dah dengku saboh yang gat akai saboh yang beru akai permo phone bega akai wateja anemi abdiju permo phone watena wali murid yang mengeh-mengeh lagi buno dihadapi oleh permo yang kedua permo beru akai banggekeun getebek je permoh kedua bro akai putra yang cocok 2 lawan nyantang menan cocok kepada punya beuh jejak awal punya leun beuh ron beuh baru beuh yang bek homi kan leun dakwah nyo 2 bengeh-bengeh mati geng alhamdulillah agam yang ya buat bak baitur rahminyo wujudkan soleh amin wujudkan yang bangga urung syi amin wujud ke pendakwah amin wujud lagi Tengku Junaidi amin wujud lagi Tengku Padil amin wujud lagi Tengku baca Quran Tengku Zulfikar Bono amin wujud lagi Tengku yang baca selawat baca kasidah Bono amin ani indang tamlake wujud kan solehah amin wujud ke perumoh Tengku amin wujud ke perumoh lagi Tengku Padil amin berada akan amin bermeh min tamlake wujud ke anak soleh mak ayah nyola kemah mak nyo baru phone dakwah malamnya untuk mulut hino pembukaan bak Tengku Padil nyo menyagadah-gadah su agak bak tengah jalan pemaah nyo malam nyo pin kalen nak ampun empak nyo kubiraya kamera yang singgah kena bak YouTube kok male jadi mak nepemaah malamnya menyokurung-kurung pah dak dakwah karena baru-baru food mak ayah sekalian yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala itanyo dan sambut maulud Nabi Maulud Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tengku Padil amanah ulun tuan karena nyotun politik itanyo bak pegah-pegah mulut kepada unyan jak-jak mulut dan pegah-pegah politik ulun tuan nak pernah ulun tulak saboh dakwah mak baik ulun pegah daerah dah karena menol kini panitia assalamualaikum Tengku Junaidi waalaikumsalam Tengku nak jadual dakwah bak kamu putanggai ulun tanya tanggai sekian oget insyaallah ulun nawate Tengku untuk nak pegah-pegah baik nak pegah-pegah politik je karena nyotun politik memang hanam pegah-pegah politik tapi ni bantu kamu BU untuk bak kamu ni pegah BU gawak je baik ni pegah menang you pegah lum pegah hilun memang menang you pegah lu hana lunjak dakwah pakon nyokan pegah politik nyokan pegah pulain tak pegah mulut nabi tak pegah ibadah tak pegah cinta ke Nabi
Muhammad. Tam laki ngan mulutnya bujroh. Mulutnya baik sampai karu-karu. Walaupun ramai orang kena perkaru, sapi baik sampai karu-karu tam laki ba Allah. Berkat ujian malamnya, berkat mulut Nabi Muhammad, berkat selawat katanya, tam laki ba Allah bujroh katanya ban bandung. Amin ya Allah ya Rabbal. Langmon baik surat-surat. Doinya ju. Ini kalau bukan meninggal. Tapi gure kupadil, gure pimpinan, ilu hang kutim je ke budaya. Pulau anak ni memang kian kutim. Ni kalau mak gure hihi Tuhan. Bagi fikirkan nak go. Mak aje mudah-mudah mantap. Karena hana fikirkan ni. Jadi kalau gure yang pegah-pegah abah bunuh pimpinan dia kan. Ya mudah mantap. Ikutnya menyenau heplu atau 2 lepat. Hi kerap 60. Bagi fikir-fikir kan ron. Ikutnya hang kita nonton Ikatan Cinta pi malam. Dema aja panena lado ju Aldebaran. Anu dikaya abu entah mah adik-adik. Jadi menoma yang boleh kena pegang. Jadi itanyo tayaju anu ba'bud berikhlas. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaji tak mulai. Aci tes sudah jadi duduk anak soleh lagi nyo kalak kepada anak miat ya abut benar bajai seragam Pak Mukim anak miat ya abut benar bajai seragam Pak Gishi oi ya terima kasih anak miat ya abut benar bajai seragam nyo minta rumah-rumah belain hana kalak anak miat bajai-bajai kalak-kalak roy aju bani wo yang minta aku baca jawab rumah but igure samping asyim baci samping dua nunggu ane mi balu ya kemukuk kayak ya bun nya lagi nyo kan galak nyo bajai nyo najak ublang ya but menteng padimboh na bajai seragam taboh sagai mungkin taboh sagai cimita bajai seragam tabotu nyo karena warna biru bilang entu warna hijau tabotu ya nyo angkatan laut angkatan darat begitu mana-mana itu kalau anda ni ya buat ibu berseragam. Pakon punya anak baik pula dan nusik semangat. Nyan bak abah melakai bujit ke anak soleh. Melakai pen baru mau pun dengar pen pet tau. Ya aku nyam no alam ya Allah no nyane sah. Bujit lagi tingku Junaidi. 5 ribu je lagi ke hanji aku. Yang itanya dengku menyepelek anak tu soleh peng bertiga taboh ku yang gelake di dayah ku yang gelake bantu dayah bertajuk nyan niat kita nyo lagi nyan insyaallah dia kan so kah tak Melayu dakwah nama Melayu lah Melayu ju dengar begat anik nak siap ciduk begat sayang ciduk begat kau yang meh lah dia tak uji galak dia tak emak galak dia ai mai kedua belah dulu. Ada mati. Jadi menang. Hidup begat ya. Cian inang ketiga. 1 2 3. Nak agam kompak. Yang menang gure. Tapi ia menemik dia. Kerana minta pegah abad pegah abad meninggal dia. Tetapi ia menemik maka itu ada lugu perugoi 50 ribu gue. Tajuk pengen ini. Tapi aku padil memufum. Ai ganton. Ana baik. Nabi tanyo nama Muhammad. Yang lu tunjuk kena anak agam jauh kemudian inang. Nabi tanyo nama Muhammad. Ayah Abdul, Mak Ami, kakek Abdul Mutol, nek Abu Talib nek kah? Ulang tiga tu. Nabi tanya nama Muhammad, ayah Abdul, Mak Ami, kakek Abdul Mutol, nek Fatih. Kabutanya nek Nabi nan Fatih. Nabi lahir di kota mak dengan ayah sekalian yang mulia ada Allah. Menyena urung tanyong tungku
urung-urung lagi nek nabi kakek nabi tungku watai golom truk nabi watai golom lahir nabi watai golom na Islam teh gesemah agama yang geba di Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bukti na Nabi Ibrahim Nabi Ismail gejak kena Mekah, bukti jihna Ka'bah di Jazirah Arab. Ka'bah nyan gepegat gedirikan di Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Abdul Muttalib na anak termasuk Abdul Muttalib anak goknyan Abdullah, anak goknyan Abu Talib termasuk Abu Lahab. Ingin kena mak wate Abdullah ka agak raya gekeun de Abdul Muttalib ba Abu Lahab dan ba Abu Talib. Abu Talib kena ile jeut ayah, Lahab kena ile get ayah. Nyan Abdullah ka raya, Abdullah ka dewasa. Wate dija rame urang yang galak ke Abdullah. Mak nur Nabi Muhammad segolam gepeduk ba Nabi Muhammad gepeduk ba Abdullah. Abdullah cukup dari, Abdullah ganteng, Abdullah wate takalan galak rupa pakon nur Nabi Muhammad segolamna Nabi Muhammad gecok nurnya gepeduk ba Abdullah. Maka wate geja Abdullah rame urang galak. Maka singkat cerita mak ngan ayah sekalian, Abdul Muttalib gepekawin Abdullah ngan sira urang inang yang bernama Aminah. Wate kehidupan jahiliyah dengku na urang tanya mbak ulun tuan kiban jahiliyah rak kapan lagi tanya uronyo wate tekalan rak lagi jahiliyah nyola kemah acin jak hande pate kota-kota nyo lagi jahiliyah nejak uluk Semawe nejak ubanda Aceh neu pergaulan dino bang di masjid bang di balai buat hanadi urang jak yang rame urang du uronyo du bak kedai bak kafe rap saban lagi jahiliyah urang jahiliyah ani inang hanayum nyola kemah ani inang isuk roek ani inang isuk duh aurat perjudian di mana-mana, mabuk di mana-mana, perzinahan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Maka gekeun jahiliyah termasuk urang hana disembah Allah, disembah patung ladangan mak Nabi Muhammad ayah ke Abdullah, mak ke Aminah. Ayah Abdullah naruh sembah berhala hana, mak Nabi Muhammad Aminah naruh sembah berhala hana. Lakemah Abdullah dengan Aminah gemekawin gepenikah di kakek Abdul Muttalib sehingga menikahlah mereka berdua. Singkat cerita dah pegah mak ketika dia mekawin Abdullah dengan Aminah, Abdullah bak masanya kamale geduk irumah pakon male geduk irumah karena sistem urang Arab mak urang agam menyadu irumah hana yang minta rezeki male gekeun bak Abdul Muttalib bak masanya ayah tuan ayah ulun tuan laki idin ayah unek jak minta rezeki ayah nyo ulun tuan kamale lungdu irumah kapadung bulan ulun tuan di rumah nyo ulun tuan kalan pi anak ayah Aminah ka mengandung menang jet berangkatlah ne izin dengku bak permoh Aminah abang menejak minta rezeki rencana abang dari Yaman langsung jak Usuria menang nyo abang tek mewaju kan ulun tuan ka mengandung nyo kana aso lampu ulun tuan kana sinyak dek sampai sinyak nyo lahi hanai temai kalan ayah poget menyemenan berangkat mak Aminah berangkat Abdullah mak laki maah Aminah tidak tahu ketika Abdullah berangkat itulah kali terakhir Aminah menyaksikan ayahnya, menyaksikan suaminya daripada Abdullah. Aminah abang jak lebe get abang belihan bang be get mak nekalan contoh drone dengan lako wate berpisah benar dada ci praktek mulai singoh lako yang nak didengar habalu mulai singoh wate nak berangkat dari rumah dada adik abang berangkat ukude lebe bele ayah gehoi ke mak so mak gehoi nan na gehoi sayang na gehoi cinta na gehoi beb pegah ba ayah yuhoi sayang papa berangkat tapi beb papa aci tahoi ke rumah sesuai ngempeng jajan mak menyalagi kamu tengku drone putra nehoi ke bunda gehoi ke drone ayah penjajan 70.000 turo
Menyayang tengku gehei perumah umi 5.000 peng jajan. Yang papa 20.000. Yang papi 50.000. Pipi mimi 100.000. Itanyo kacocok duku punya tajak ublang. Hodu jak ublang lebe. Ayah jak ublang. Kacocok ai tingkat ayah. Tapi punya tajak ukan tu papa lah. Papa pergi dulu dek ya. Ya pap. Okey ma. Hati pap ma mana? Pa berangkat ma dengan rumah. Anang nang Krisdayanti watai golom imecre dengku. Ihoi anang ke Krisdayanti mimi. Krisdayanti hoi ke anang pipi pakon peng jajan dulu. Itanyo tajak ublang hana cocok ka hoi ke perumah tu mimi. Mimi pipi jak ublang lebe. Cangkui bak jaro dengku. Ikan de mimi pipi jak aju hana cocok kau dah ayah. Tapi panggilan kepada suami harus mesra. Ayah kurinang hei lako punya perlai lako hei lako betul. Ladom nak kan salah permoh salah huruf agam gelak kaidin mak pintu pagi. Eh. Dah lewat. Ya kene okey. Nyan ka cocok dua kedengku. Yang ku ladom permoh tinggal ke semerah. Gelak kaidin di luar. Lo udah lewat. Jud. Pura kublo. Bru. Nah cocok lagi nya. Abdullah dengan Aminah watai kena berangkat. Aminah abang jaile. Berangkatlah Abdullah. Singkat cerita boleh pegah mak. Aminah ka mengandung Abdullah Hanawali. Watai Abdullah gen uwo kota Mekah. Abdullah ka meninggal karena sakit. Meninggal Abdullah di kota Abwa. Kota Abwa perbatasan antara Mekah dan Madinah. Aminah tinggal siro. Maka Aminah lihatnya tinggal dengan ayah tuan Abdul Muttalib. Geprai bacu-bacu kandungan mak. Tambah uro tambah rayu mak. Bulan kelihir rayu aju-aju mak. Tapi beda Aminah mengandung mentanyo mengandung. Take maaf. Wate mengandung di gitanyo mak di perumah gitanyo uragam ron urinang wate mengandung yang pun kendumpu hawa. Ilung termasuk orang yang merasakan. Wate anak pun perumah lung hawa boh pukat. Malam boh pukat menyabungah boh u. Nyan tapi. Pokoknya sampai lahir boh pukat dengan boh u dengku. Pada lahir anak ni karahi boh pukat. Putih lagi boh u. Putih kanannya hawa. Diurinang maknya hawanya so yang laki. Anak mit. Maka anak mit tanya dengan mak dengan ayah kayak bro-bro akai pakon. Dari dalam kandungan kaki dagang tanya di mak dengan ayah. Tanya dengan mak dengan ayah bukan nah hek kandung di mak. Na berat watai kandung lima. Na sakit watai kandung lima. Na kathe kah? Ku fikir kathe. Hidih kan kaithe ku ngeri ku. Nyang ku berat ku. Mak urina mengandung yang pun hawa. Pulam hawa yang kan manggekeun bak lako. Abang. Boh u laki. Okey, abang ya blo. Hai ku hai. Ilong be atam blo dah jit boh unyan na bau mak 7 meter mak boh unyan pokoknya dong kaji kami tahu dong ro yang le hawa boh be lako lo nyan antara hawa dengan balah dendam lo dilako gebayang ku kapalo 7 meter jeta tatreun. Karena gelake tapi bu permo boh unyan. Hae gepeke dengku gebitah seneng ke demi hawa permo. Gru plan ruwat kam tak daki. Gitu mecit pot boh saboh dulu. Ret boh saboh. Le ret boh saboh kahang jetren ku ya Allah. Geuyung kamayang-bayang takut ketinggian. Hai fikir ku belah baca ya Allah nyopu yang kejadian dari ku. Sikan boleh dada habis.
kelam dia permah lucu diuragan kerap mati lucu lah megoknya. Yang penting boh kahawaran cok boh pajun na yang gawat lam tungku le pajuh tungku la kemah le hawa na pajuh najid yang hawa model laganya. Abang boh pisang kelung pada pisang kelung dek isare berangkat dari usukun usareng getamang ba urum ka pisang nawa pisang kelung hana pisang bung yang najid bek kelung la kemah kabi nawa pisang kelung hana nawa pisang kelung hana bak saboh tempat aku menado pisang kelung di bawah pisang kelungnya kasi tengah hitam ni cukup trip anak lagut-lagut empat nak kajit tipuan wong air tu truk biren bocor bang motor air tu nya wate tu rumah pisang kelungnya kasi kan hitam di empat bawah pisang kelung ka saboh hitam aku yang hitam minta lain nah yang modelnya hawa di kampung lung tinggal lung na urang hawa tengku urinang cium tanah kuburan yang gawat nyam nyelahi paling kurang hantu na yang hawa cium menyegah dengan pajuh berah macam hawa alah rumah lung nungku dok 20 sagai malam boh pukat uro boh urang inang rata-rata hawa tapi menyep Aminah hana hawa yang kedua Aminah dengku wate kandung Nabi Muhammad la kemaah dengku hana merasakan sakit sama sekali hana sakit tepuk itanyo dengku wate dah mengandung na yang tikan belian sakit na yang tampil lahir sakit na yang payah geput na yang rap nada sakit na yang gawat na yang payah impu tapi Aminah tidak pernah merasakan sakit yang keleh dengku yang cukup gawat karena Nabi dalam perut Aminah dengku Aminah wate ke mengandung leke maah dengku Aminah wate mengandung hanahi dapun itanya bibiraya perut gawat le raya perut dengku bajai ku ketak-ketak lem lagi ni abi-abi jauh bir lem susu yang di Aminah tegut la kemah hana di gecok getuk ai tanyo hana umpum hantu mengandung getuk nyambat hana dur uronyo urinang uronyo gejit wate mengandung deku gesok bajak kau ketat kikak-likak ubirin di perut ubiraya bajak kau ketat puset kadi huruan rumpang kemah lagi lubang buaya ka puset nyawa tedu malam-malam mengandung kasih kurung belun mak di Nabi mak wate mengandung getuk sabi de mak pakot nak narasa male ba anak wate lahir yang keput mak yang cukup aneh lom wate Aminah gekandung daripada Nabi Muhammad tiap-tiap merumpok dengan binatang mak tiap-tiap merumpok dengan unta merumpok dengan kuda binatang-binatang yang lain sabi-sabi binatang yang digesek mak jikunu bacut pakot hormat kepada Habibullah kekasih Allah yang akan menjadi pemimpin di dunia ini yaitu Nabi Muhammad no kemah menyena urun dakwah pegah na yang pegah beno itanyo ci wate dengah hamil di melik dia saya pengo mak dia pakai lik dia saya pengo kana saya ci dalam na urun pegah menan na pegah ngole tapi na urun pegah menan pakot di dalam kandungan tanyo hana mulia tapi Nabi Muhammad termasuk urang yang mulia pun kan dalam kandung ka mak bak tanggai 12 Rabiul Awal la kemah mak bak tanggai 12 Rabiul Awal kan malam kan uro lahir Nabi Muhammad tidur gemak lahir watenya Aminah dipengon daripada padum dra urang mak lahir Nabi Muhammad aneh lom wate lahir Nabi yang pun kan lagi lahir danyo tehah meno tapi tutup yang kedua Nabi kalau mekhitan mak gepegah mak Nabi kalau mekhitan mak masanya jadi hana urang mesti rapi yang kalian kemaluan Nabi Muhammad mak dengan ayah sekalian yang mulia di Allah Subhanahu wa taala
gecok le lahir Nabi Muhammad singkat-singkat tak pegah dengku gepu susu dengku le gepu susu dengku kebiasaan orang Arab pak masanya anak mit harus jak kampung-kampung dia nak itu merasa di orang kampung maka ramailah truk orang-orang inang dengku nak cok Nabi Muhammad ramai termasuk yang truk pak masanya Halimatu Sa'diyah nyo betul ceritanya mak Halimatu Sa'diyah truk nyan ngelako getuku kena cok Nabi Muhammad ramai orang truk lain getulak di kaki Abdul Muttalib tapi waktu truk Halimatu Sa'diyah lagi rasa sayang tapi Halimatu Sa'diyah lagi maah cacat bacut dengku Ratno hana cacat bacut dengku maka bawa tanya gekut nyo Halimatu Sa'diyah cok bagata namanya get gecok gepuo dengku urumo tapi hana trip libaknya dekuna padung-padung belian dengku kemudian dapuk ditun dengku gejok pulang Nabi Muhammad pakot aneh Nabi Muhammad wate gepuo kon ka aneh anak miat kon biasa wate grah ikli geken bulako tabidi gede ngala kemah tabidi gecok gebidi hang getempit di yang hana susu mom yang hana susunya wate gebi gepuduk abah daripada mulia Rasulullah dengku itu bi susu geroy dengku nyamban mulia Rasulullah nyan phone kejadian yang kedua pakai Nabi gepo di Halimatu Sa'diyah bak sabah uro gekandan Nabi Muhammad diba di urung suk baju putih dua ro malaikat dengku geplah dada Nabi hinan tuh nyo ane banyak nyo aneh hantar je pelaharan banyak nyo gecok Nabi gejok pulang bak Halimatu Sa'bak Aminah singkat cerita lu pegah mak Nabi umur 6 tahun mak karena ayah kamu meninggal geduk mak ikutnya mungkin Nabi geperhati anak-anak lain mak jih na ayah ilung mak sagai iji wate sukut kagwo ayah ilung mak sagai itanya tebak mak wan ngombah Aceh dah pegah Nabi gepegah abang bahasa Arab mak wan laki maah mak lun tanyang bacut mak je get putra nak tanyang ayah ho mak ayah kagejak ho gejak mak jiu ho mak jiu tat ho mak acin pegah bak lung mak lung hotel lung kalen gop na ayah gop mak tu hotel lung kalen ni gop na tabo-tabo tu put iwo ayah igop kadang-kadang gecok ya ayah gepedu aduh unta gepedu aduh kuda yang meme nya jamun kuda menjinokan di tangan ataupun Honda mak cina pegah bujujur mak ayah ho mak elong dari pun lahir mak sampai uronyo hantam long kalen ho ayah bujujur Aminah laki maah hai Muhammad laki maah hai anak lun ayah gata kagua ba Allah Subhanahu wa taala ayah gata ka meninggal mak hana pupu ayah meninggal lung uronyo mak hawalun ya kalen kubu ayah maka menong Nabi Muhammad wate ubutkan kage jaga di Allah Nabi Muhammad ubutkan ka memang kaduh kerasulan kenabian bak Nabi Muhammad mak anak bertanya dari ubut kaduh cara membangai tidak perhatian uronyo itanyo hantam tak perhatian tanya pak mukim la kemah uronyo rata-rata ayah hana itu dia ni patai tanya bugap yang tahan ron nyan yaitamnya dah pedunyo ni itanya bugap yang tahan ron yang kribunya uronyo tungku menyan pegah tungku urang syik rata-rata hana durian nak mit pakan tungku urang syik hana to hana nak mit ngan mak maka lu pegah tabe-tabe menyemak cik he ku Fadli aku alung jujur hana jujur mak he ngenani maka yang lebih durian ni so mak ayah hana duri kiban perle anu cara empu etah kaibut anu hana duri pakat hana to ngenani mit ayah gejak bunga gua suput watai gua ayah hana mi kaya but watai wo but anak mi ayah kagak tu biat lam gaje kupi hana gua wo gebedah anu ya ikula ayah kalau gebedah rata-rata urang syik hana geturi anu
mak laki mak mak turi anak drone dekalan anak drone nyo anak lung ya Allah anak lung ibut ka ikra 5 anak lung ka ibut ka Quran itu nyo jaro yang buat Quran katib itu nyo jaro yang kabut kitab ati itu nyo jaro yang kafai juz amma natom getes bu ayah tu natom getes bu ayah aci kata saya tiga-go kita balik tiga-go laki maaf ayah yang baik panggil anaknya ne kena ne nyo ayah yang buat kalian maka menyahana ayah-ayah lagi nya won tu laki isteri jum kawin dengan lu heuy ane ne kena ne ayah gon kena ne nya ayah kiban bak balai bait rahmi alhamdulillah ayah etah kakak beut alhamdulillah ayah lung ka Quran ayah alhamdulillah ayah lung ayah kan juz amma kata dengar je ayah netem dengar ayah oci ayah nak dengar nyan ayah cara mak oci ayah dengar A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud menyayah cara stop yang kamu tamah-tamah ayah dengar ayah dengar ke laginya yang ayah hukum ke laginya oh hana lu ayah nambah ayat tak ulang lo ayah cara ayah yang cara laki maaf malam Jumat ke anu adik malam Jumat prebut adik ne kena gehoi mak lo sayang ho ku gehoi mak malam Jumat ayah cara lagi jak permoh putra bang jatuh semaya lenyan hot aja jamaah bangai jauh ayu ayah cara mai bangai ku ojit ayah berangkat mak jatuh semaya dam mak ikut ayah ikut mak anak mit ube beno mak bebeno anak mit giu kamar anak mit bebeno kamar aja Allahumma la ilaha illallah ana apa yakin ke mak bah menang di gedihan banyak ya nyo kalau dente ada yang piji tu tak mah pak nya kalau dente mak makan padir pegang lembah-lembah mak mabut menyan sepeng pegah wak mungkin bek badu oh bagi si paling guru nya pegang lembah-lembah tu nyo pegang lembah kan mit tu ke kaya anak mit kekayaan peleng no be anak mit lembah ni mit cara anak mit ngeu buno mak protokol MC acara selanjutnya ceramah agama yang kita nantikan kita panggilkan Tengku Junaidi ya ami ya gede ya anak mit